бир адам той берем деп максат кылат. Той берген агаларга, туугандарга биз айталы жакшы тилек, бак тилеп. Hey, той берген агаларга, туугандарга биз айталы жакшы тилек, бак тилеп. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. Тилеген ой максаттар ишке ашсын, үйүңөргө кут береке толуп ташсын. Ар дайым ынтымактын берекеси үйүңөргө күн нурундай жарык чачсын. Ар дайым ынтымактын берекеси үйүңөргө күн нурундай жарык чачсын. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. Той жасамак, ар бир адам той берем деп максат кылат. Той берген агаларга, туугандарга биз айталы жакшы тилек, бак тилеп. Hey, той берген агаларга, туугандарга биз айталы жакшы тилек, бак тилеп. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. 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 Жабай кыймылдан кур эрке быйгылган, кичине колдору быйтыйган быйтыйган. Жумуштан келсем сүйүнтүп ата деп кыйкырган. Жумуштан келсем сүйүнтүп ата деп кыйкырган. Көңүлүм эргип көккө жетемин, айланып эле сенден кетейин. Жан дүйнөм бүтүн эргиди да, чоңое бергин кичинекейин. Чоңое бергин кичинекейин. Күн кечке ойногон, оюнга тойбогон, кез-кезде кур эркек кой десе койбогон. Кыялы жомок, кыял кеч аламды жойлогон. Кыялы жомок, кыял кеч аламды жойлогон. Көңүлүм эргип көккө жетемин, айланып эле сенден кетейин. Жан дүйнөм бүтүн эргиди да, чоңое бергин кичине
чыкканы барыбыз кубанып өмүрүң тилеп келемин теңирден суранып өмүрүң тилеп келемин теңирден суранып көңүлүм эргип көккө жетемин айланып эле сенден кетейин жан дүйнөм бүтүн эргиди да чоңое бергин кичинекейим чоңое бергин кичинекейим чоңое бергин кичинекейим Güzel kalpaylar düzgöçettiler. İkballar yürük bolsun, rızıklar gelen bolsun, tapkanlar alaldan bol kılacıday toylarını bilirler. Üy toyun vaktına üyüger cangat olsun, odorlar malgat olsun, tapkakonlar zangat olsun. Bu toyun vaktına üyüger ömür uzun bolsun, vaktını olsun, geleceği genç olsun. Şu kırmızıga vergini çaşlardan bastın. Bunlar silap gelgen udalar bazılar hiç kolumuzdan. Silap'da bir balın altı besin, baltanın altın, kızların altın, ömürün besin. Şunda öyle toylarda yüreğirgen Allah'ım atarından bastın. Herkesi zamanlıklardan saklap yaşlılıklardan geçsin. Ben cıldık mektepçilerde sağlıklı varım desem, şu cıldık İşiniz başlayıp gelecekten sonra yeğen muhalifler atılmış olmamız bir şey değil muhalifler. İşiniz başlayıversin. Fazla terbiyeler şu yeğenin de rahmet kalıp okuyan doktorlara da rahmet kalıp Allah gelecekten sonra kızıllarına vergidir. İnsanlardan başlayıp. Sağlık sürekli Allah'a Köprü katarında tınçaman Kuda sök bolup kattaş Jakşı ушундай toylorda Kudaş türöөгүн Allah Taala nasip kılsın.
Салган дасторкону дайым жакшылыктарга жайылсын. Үй ак жолтой болсун. Саратанда салкын болсун, кышта жылуу болсун. Берип аткан уулу, өмүрлүү, бактылуу, жакшы чыган жигиттерден болсун. Ошолордун башында турган ушу манан аялы менен Аллахым ошолорго да узун өмүр берсин, бактылуу карылык насип этсин. Мына жамаат ушундай жакшы тойлордо жакшы отуруп тынч бололу. Кыргызстаныбыз тынч жакшы өнүгүүнүн асында кетип атабыз, ушу жолдон тайбайлык. Жанакы эки дошко дагы Аллахым өмүр берсин, бизди жакшы баксын, ошолор сырттагы душмандардан жакшы корусун. Дасторконубузда дайым ушундай жакшылыктарга жолугалып, ушул Аскат менен Жылдыздагы тилек максаттарын Аллахым кабыл кылган болсун. Амин деп коелу. Uzun ömür akkan suday kalaymin tüvenbögen bakıttalay, kalaymin açık asman joluluk, kalaymin eki düğüne baktırılık bolsun. Uşul üyden üylep kız çıgasın, akjolta üy bolsun, baldары kızları var, tinçaman bolsun. Şunday tuğandar Akdostorkon dün üstünde jolugup jüre bereli. Askat'ın kılvatkan niyetteri amelge aşıp avul bolsun, şu toyları ulansın. Bunun ekide kalmaskan konuşkasan acaba şu ballarını başkası bunu döversin. Üy toy, utat niyetlerini jetkilsin. Şu balları önü össün, gelecekte çıkan uzacan bol çoğaysın. Özleri esin aman жүрсүн, ошолорго башкач болуп жүрө берсин. Ар панданын шердеги көтөрүп турган билеги жакшылыктарга болсун дайыма. Тойлор жакшы болсун. Мына эже сизге да рахмат, мына балдарыңызды, кызыңызды чоңойтуп ушундай жерлерге берип, тойлорду кылып ушуларга башкач болуп турасыз. Сиздин да ден соолугуңуз чың болсун. Ойлогон максатыңызга жеткизсин Кудайым. Амин. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a selam salavatlar olsun. Naşul videonun egasını tapkan Atene'ye Allah Teala birinci den soğuk versin. İmanlarga bekem mısın? Şu videonun egalarga bekem beytarat jürgөгөн sağlıkha farzandlardı östürgön bolsun şu video. Şu videoda şu toylor bolsun, jakşı günдөр bolsun. İmandуу, ilimdүү, bilimdүү жаштар чыксын şu videodan. Şu videoga şu balаны şulardı урматтап сыйлап берүүчү дасторконго отургандарына Алла Таала ден соолуктарын чың кылган болсун. Ар бир үйдө ушундай жакшылыктар көп болсун. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун. Аллах Таала кетпес дөөдат берсин, кенен кейил берсин. Иманыбыз ыйык болсун, абирибиз тунук болсун. Кайсы жерде жүрсөк да ушундай жаркырап жайнап жүрүштү Алла Таала насип этсин. Мына ушу жылкы быйылкы болуп аткан ушу шайлоодо Алла Таала ушу элге журтка пайдасы тийген İmanlı, sağlık, yaxşı prezidentlerdi ata kılsın. Allah. Şu kızın piyalanın Akdostorkon'a gelip oturağız şu kalı tileklerinin bari ne kanday yaxşı sözde aysa şolun bari kalgısın. Şu balasının ömürü uzun, örüşecek, gelecek, gen. Mına jerde oturgan yaxşı ата-энелерди тапкан акыл өстүү, ата-энесинин Кыргызстандын, элдин керегине жараган акыл өстүү балдар болсун. Күйөөла менен кыз ушу уул үйлөсүн, кыз чыгарсын, тапкандары баракалуу болуп, өздөрүнө насип этип буйруп, Алла Таала ушул баардык айтылган сөздөрдү кабыл кылып, тынчылык берсин. Ата-энелери менен, эли журту менен, тууган уругу менен ар дайым тынч болушту. Ушуга тилектештик. Туугандар, оорулорун баардыгыңарга Алла ыраазы болсун. Жеңе ушу балдарды жакшы, ыймандуу, тартиптүү кылып, өздөрүнүн ар биринин уясына коомдуруп, үйлүү жайлуу кылдыңыз. Алла ыраазы болсун сизге. Жылдыз сиңдин Аскат көрсең артын карыгыла. Сүймөнчүк болгон уул кыздардын урматын көргүлө, сыйын көргүлө, төрүнө балпайган, байбай берсе болуп. Кошо бирге жакшылыктарды тууган уруң менен бирге көр. Ыйлап күткөн. Жакшылык болсун, тойлор болсун. Ошо балдарың, кыздарың ыймандуу болсун, силерге күйүмдүү болсун, ырыскулуу доололор бийлик. Элдин таныган Ырыскулуу. Жылдыз
жездерибиз бактылуу болсун, үйлөрүндө жакшылыктар болсун, тойлор көп болсун, уулдарын кыздарын сыйын көрсүн, Кудайым эки дүйнө берекелүү өмүр берсин деп ойлойм. Аларыңызда жакшылык бар. Канча баталар Кудайым ушинтип толуп, жайнап, жакшылыктарга жайылып жүрө берсин. Жерттесен сұрыштағы өлі. Сайыздан әбіраздан кейін. Johnny
ömrüңө береке берсин. Ушул уул кыздарыңан убайың көр, жубайың экөөң тең кыла. Тоюңар той кылынсын, дасторконуңар дайым жакшылыкка жайылсын. Ушул үй ак жол той болсун. Уулуңардын жакшы күндөрүндө тойлордо жакшы келин алып кыз чыгаргыла. Мына жеңем паша сиз дагы ушуларды башта ушулардын дагы жакшы чайын ичип, ынтымактуу болуп, жакшы бизге окшогон жакшы саналаштар менен Алла ыраазы болсун. Ушу дасторконуңар дайым жакшылыктарга жайылып, тынччылыкта, жакшылыкта бирге бололук. Амин. Денсаулык болго, ушу бала менен кызындар өмүрлүү болсун, бала чака өрсүн, керегиден баш чыгарсын, келин алып кыз чыгарсын, убакадан баш чыгарсын, уул үйлөп кыз чыгарсын. Дайым жакшылык болсун, ушу тууган урук менен бардык жамааттар менен тынч бололу. Аскат менен Жылдыздын салган үйлөрү ак жол той үйлөрдөн болсун, неберемдин өмүрү узун болсун. Дайым ушундай ак дасторкон үстүндө тойлордо куда кызлар болуп, ушундай жакшылыктарда дайым бирге болойлу. Баардыгыбыз жаманы тынч болуп, баардык талаган ой максат, тилек максатыбызга жете берели. Дайым ушундай тойлордо кошуп неме болуп бирге жүрө берели. Сапарыңыздар байсалдуу болсун эми. Тынчамал жете болуңуздар, Канча күндөн бери ойлонуп, ушунча адамдарды чакырып, ниет кылдыңыздар. Апасы берелек, тоюңуздар кут болсун. Дайым ушу үйдө тойлор болсун, ак жолдо үй болсун. Уулуңардын өмүрү узун болсун. Биздин кызыбыз, күйөө балабыз ушу бактылуу болсун. Сиздерди сыйлаган, урматтаган семьялардан болсун. Эч жамандык көрбөсүн. Не деген тилек максат менен жашап, ушунча жүрсө бүгүнкү келген адамдардын тууган уруктар, баары жакшы санагандар отурат. Ушулардын тилегибизди Кудайым кабыл кылсын. Сиздерге баардык жакшылыкты каалайм. Тынчаман болгула. Жараткан өзү жалгасын, жалгагандан тайбасын, өмүр бою жөлөсүн, берекелүү урыска бөлөсүн. Бакыт берсин башыңарга, береке берсин башыңарга, ырыскы келсин кашыңарга, өмүр берсин жашыңарга. Аскат балам жайлооң жашыл болсун, алганың асыл болсун, чамкараңга куш консун, төрүңө кут консун. Кылган ишиң баланы кызыр өзү колдосун. Уулдарың улук болсун, акылы тунук болсун, кыздарың сулуу болсун, акылы тунук болсун. Токчулук үчүн дөмөт берсин, перзенттериңе дөөлөт берсин, коро жайын. Денем болсун, колдошуң Алла таала болсун балам. Кунакадан баш чыгар, уул үйлөп кыз чыгар, керегеден баш чыгар, келин алып кыз чыгар. Тодагатын аша өткүлө, 90га жете жашап өткүлө. Булар этин аша өткүлө, узак өмүр жашап өткүлө. Алганы менен тең арып, тең кары. Улдун урматын көр, кыздын кызматын көр. Үй бүлөң менен, тууган урууң менен, эли журт менен тынчаман бол балам. Уул балдарың атасына арка болсун, энесине жөлөк болсун, улуу журттун башы болсун, акыл ойдун кени болсун, атасынын эмгегин энесинин мээнетин актаган уулдардан болсун. Кыздарың акылы тунук, ой терең, тили ширин, булактай таза, айнектөө тунук кыздардан болсун. Ушу уул кыздардын элдин керегине жараган, акыл эстүү, ыймандуу, ата-энеге күйүмдүү уул кыздардан болсун. Ушу айткан батабыз кабыл болсун. Пайдаң тийсин жордуңа, балам
Görüp degemişim. Uşunca görüp da Allah'ın ömür versin, göreverin, sada olayın, kimdi. Asla tukun, tengarınla. Bunlar bu kısasından bay bir şey oldular. Şeytanın azgınlığına saklasın Allah'ım. Caman gözlerden saklasın. Caman sözlerden saklasın. Allah'ım şu жақсы nesillerden bardığını sizlerge Allah'ım kabul olsun. Uşunçalığına Allah razı, rahmat singdim. Ömrünü versin cene. Sizge de rahmat, Allah razı olsun, şulardı şunday жақсына turmuş yoluna uzattınız, turmuş yoluna bu yadan uçurdunuz, şunçalığına biz min kalla şükür, dinmezde Allah'a razı olsun. Suyun üstüne mesela Hizmatta жүрөсүң ар дайым арыба чалымың тең арып ушундай менин кызыма колуна кол болуп дагы көрбөгөнүн көрсөтүп билбегенин билдирип ушундай жакшы колдоо көрсөтүп жүрө бергиле айнанайын эли журтуң аты менен эсен болгула айылың аты менен баарыңа ушу баланы шылтоосу менен үйдү шылтоосу менен келип отуралы ушу үйлөрү өздөрүнө насип кылсын баласынын өмүрү узун өрүшү жаап келечеги кең бактылуу балдардан болуп чоңойсун ушу алла таала ушу канча кимдин канча оозунан жакшы сөздөр чыкса ошонун баарын кабыл кылсын рахмат сага дагы рахмат Baltarının ömründe arkadaşlar özgürlüğün geç olarak çıkmasa ne teskerim abi. Kazan kaynar kazak dostum ay çaynar Kazan et kaynar kazak dostum ay çaynar Kazak kızga үйленбейсең kapa bolum dep çıgar Kazak kızga үйленбейсең kapa bolum dep çıgar Tüzük dep gülsüm Türkmen dostum dep yürsüm Tüzük dep gülsüm Türkmen dostum dep yürsüm Türkmen kızga men eylem Tugay bolum dep yürsüm Türkmen kızga men eylem Tugay bolum dep yürsüm Toy Mına bugün toy Mına bugün toy Orodan bolso, orus kızımman bolso Orodan bolso, orus kızımman bolso Oro korgon jubayım, orus kızımman bolso Oro korgon jubayım, orus kızımman bolso Uygur dostum lagmanı, lagmandardın balbanı Uygur dostum lagmanı, lagmandardın balbanı Uygur kızga üylönöyüm, üzür kalgan Uygur kızga üylönöyüm, üzür kalgan Toy Mına bugün toy Mına bugün toy Bundan dostu söz koy, cumuş değilsen can koy Bundan dostu söz koy, cumuş değilsen can koy Bundan kızla yüren gönlüm, ömür boyu zor koy Bundan kızla yüren gönlüm, ömür boyu zor koy Kırkırına köz jetmeyt, kırman dolu söz jetmeyt Kırkırına köz jetmeyt, kırman dolu söz jetmeyt Kızıktırgandayım ben, kırgız kızına jetmeyt Kızıktırgandayım ben, kırgız kızına jetmeyt
Balasının ömrüne bereket versin, şu ata-enesinin ömrü nefesi olsun, şu asfalt bilen жылдызда бактылуу ата-эне болsun. Koram tolgun koyup olsun, jaysız olman yok olsun, yigenin bozak olsun, yigenin kımka kalkarsam olsun, hayalde olsun, istegenin sözü yiyip doğru, kızın kızmasın gör, uzun kızmasın gör, degen maksatına getir. Bir aktalanlar söz olarak batalım. Degen maksatına getirir. Çoğayı versin, ömrü uzun olsun, cesur kaçın olsun. Amin. Olgan yerden bakta, bala çakan, her daim şu çakşılıklarda yürüversin, Kuday'dan netlesek ki. Kıyamet günü, sakıyla bakkan baladan bir soğuk sırasını vermedik hem de. Hazır en okçu Kur'an'ın koygan sevenine kanca min deyen soğukçuğa yol ister inşallah. Bu niyet olsa, yerden sonra soğuğlarına niyet basaran verir, niyet çakmasa verir. O sonra inşallah bari zuhaylık ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فقط ورغم وسطوتك كان سخاء الأمر كان جنين يزن فرما الله عز وجل جنة ومصر خاورlarına vatılmasın bu dünyada kullanacak şartlarına vatılmasın ağır insanımız hata kemçilikler olsa Allah Teala kesirgen olsun Allah Teala şu ruhlarını şad kılmasın xavrlarına vatılmasın Allah Teala şu kalgan bala çakarını öyle şeylerin bağırdığını Allah Teala uzun ömür baktı Teala versin den sağlıkların versin şu صالحة فرزندler olup çoğaysın. Sallallahu aleyhi ve sellem hayır Muhammed ve ala alihi ve Ата-энем халкым дос тууган, чакырсаң барын кел уккан, той берип жатам кубанып, ак бата алып эл журттан. Ырысы жайнап жеримде, той болсун дайым белимде, бата алып жатам мен бүгүн, бөлүнүп сыйкыр сезимге.
Allah sana bereketli versin. Daim yüzünde yaşlıklar olsun. Asenesin silahlar, yaşlardan olsun. Uşul yerden uğuruyla kız çağırma. Çıkarsın, şunu iyi kutlu olsun desin ha. Oturağız ya da Ceylin'in koyuna da koyulasın, den sonu bulasın. Gelini ve tenar uçak neyetlerin bağrına geçsin. Uğun üylersin, kız çıkarırsın. Elden algın otaları özlerine göğüslüyorlar. Genç alıkları olur, elin arasında tanışırırsın. Bulu saltıma, dasarxon çaydım kalkıma. Akbata beri argaçan, var olsun elim daima. Batadan vakit kuranıp, konukları koştup kullanıp. Yaşlılık olsun üyümde, toyumuz toyga ulanıp. Toyumuz toyga ulanıp. Bakanarı deyip ılayım, koldusun bizdi kudayım. Başımdı eğip men bugün, barına tazim kılamın. Adenem kalkın dost tuğan, çakırsan barın gel yurttan. Toy verip jatam men bugün, Akbatalı el yurttan. Akbatalı el yurttan. Akbatalı el yurttan. Akbatalı el yurttan. Ömür uzun olsun. Sarminen gelin serge dağı çok rahmat. Birge barıp birge jürüp bala çakağın gün bilen niyet kılıp toyğulana geçer. Toyğulların başı şu olsun ki oğluyla kız çıkarıp dağı. Akını kendine bir olup jürüyle. Manan vermeti konudağı uzun ömür bekemden solup olsun. Balların jakşılıkların nasip olsun. Daim şunday toylarda birimlikte olup öğreyler. Asqa atar. Toyuңар toyga ulansın, toyuңар kut bolsun. Uğluңардын ömürü uzun bolsun, öýüşü jayık bolsun, ata-enesi menen ырысын эткечиктүү алдыңкы балдардан болуп чоңойсун, элдин уулу болсун, элге жерге пайдасы тийген мыкты уулдардан болойлу. Бардыгыбыз ошо жерде мына окуткан мугалимдери бардыгы сыймыктангандай бала болуп чоңойсун. Көтөргөн ак өркөңөрдөгү ак жол той болсун, тойлордун үйү болсун, дайыма тойго, жакшылыкка, ошол үйүңөргө адамдар келип, күлкү болуп, кут конуп жүрсүн. Өзүңөр дагы аман болгула, тоюңар кут болсун. Коллективдагы жакшылыкта бири-бирибиздин жакшылыгыбызды тең бөлүшүп жүрө берели. Ар бирибизге ушундай жакшы тойлорду берин. Асқа түгүн көптөн бери ойлонуп атсаңар керек эле ушул максатыңарды ишке ашырып атасыңар. Көп канча адамдарды чакырып, ошолорду узатып, эме кылыштагы бир жоопкерчилик, ошолордун баары патасы тийсин, ошо пата баардыгы өзүңөргө кабыл болсун, ошол өмүр ак жол той болсун.
балдарыңардын баардыгы бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, илимдүү, билимдүү болсун, ушул силердин эмгегиңерди ата-энени бактаган мыкты угуздардан болуп чоңойшсун. Аскар күңөр ушул балдардын сыйырматын көргүлө. Мына баланын аты ким эле? Нуркутман. Нуркутман, негизгиси Нуркутмандар ушул Аскардын эмгекчилдигин, адамгерчиликтүүлүгүн, сенин жоопкерчиликтүүлүгүңө сапаттарын алган мыкты уул болуп чоңойсун. Балдарың бактылуу болсун, дайым тойлор жакшылыктар болсун, коллективде да ушундай баарыңар үй салгыла, кыз берип, келин алып, ушундай жентек тойлор жана башка жакшылыктар боло берсин. Коллективдер дайым ушундай ар бир өзүнүн тойлор болуп, ушундай жайында сырсындуу жүрө берели. Баарыбыз эле ойлогон тилеген максаттарга жетели. Анан ушу туугандарың дагы тынч болсун, жандаган, коштогон, бактылуу болгон, Гүлсара жеңемдей абысындарың бар болсун, ошо той көпчүлүк менен бүтөт. Абысындарыңа дагы аябай чуркап эме кылып атышат. Абысындарың көбү мугалим экен, мектепкече тынч бол деп ийиндер айтат. Рахмат, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Бардыңыздар чогулуп, тойлорубузда жүрө бериңиздер. Жакшылап туруңуздар. Кандай айткылар кандай жок. Жок, баары жакшы. Сон узатып алдыңарбы көпчүлүгүн? Жакшы. Балапан багып чоңойтсоң, темирден канат бүтсө экен, келечек жарык болуп, кылымга аман жүрсө экен. Баса кой, гана баса кой, атаңа тай-тай басып келе кой. Ömürüm uzun bolsun sadako, sen Ali böbök balapan. Basa koy, gana basa koy, apana yer kelep bir gele koy. Bakıtın todoy bolsun sadako, sen Ali çırpık balapan. Tursasın bağan, can düğünün giyik bolsa ken, namusqa joldoş bolup, diline iman tolsa ken. Basa koy, gana basa koy, atağına tay-tay basıp gele koy. Çıtığına takır toyboyum sadako, böbögüm menin balapan. Bara koy, gana bara koy, apana yer kelep bir gele koy. Kılığın senin canında da ko, şirinim men.
daim densoğluktan versin. Yaşlıklarına bölersin. İşki açsın, bala çakasını günü küçük görsün, ökönün peşeresine cezlemleyeceğim bar olsun, baldarı bay olsun, taslık konusunda daim aklımlar olsun cayılgan. Şimdi bir öğreli. Жақсы. Рахмат, чоң. Ошол үйлөрдө биринчиден ошо айныз той кылып атыр, ошо тойлорго улансын. Ошо балдарды тапкан ошо берметчимен Манан Жездем экөө дайым ошо бактылыкты орун сүрсүн, ошо каарылыкты орун, ошо балдардын бактысын көрүп, кыздардын кызматын көрүп дегендей. Ошо үйлөрдө жакшылыктар болсун, ошо тилеген максатына жетсин ошо Амирбек менен эмне Асқат менен ошо келиндер Жылдыз экөө. Ниеттилеген максатын көрсүн, ошо балдарынан көрсүн, ошо бактылуу доолот ошолордон. Ошо Жездем менен эжем көргөндөй бактылуу доолот. Телек бүгүн ошо Калап көлдө мына Мунембектин баласы Асқат менен Жылдыздын көптөн бери күткөн ниет кылган ак тойдун үстүндө турабыз, жалаң туугандар. Şu toylar toygulana versin, Asqat менен Жылдыз дагы бала чакасын күчүн көрсүн, ушул үйлөрдө жалаң тойлор болсун, мындан кийин дагы ул үйлөр кыз чыгарсын, мындан менен бермек ошо нерелердин тойлорун, чеберелердин тойлорунда да насип кылып көрүп жүрө берсин. Ошо жалаң ошо улардын тойлоруна туугандар, жакшылар, жак саналаштар бардыгы жакшы күндөрүнө келип жүрөлү. Toy toygulana versin, Kudayım şu uzun ömürlü olsun, baktalaylı olsun. Şu Akjol'una üyü, Akjol'da toylardan üyü olsun. Buna toylar toygulana versin, buna toylar toygulana versin. Toylar kavga olsun, ballar baktlı olsun, zaman toy ötüp ketsin. Barın arkadaşı diye sol, takşı oynayıp ketmeye toyda. Şimdi başına atmıştım, toylardan şu bala rahmetli, matenesiyle ben balasını sıkıntı olsun. Şunday toylar bulu versin. Karlar cayı versin, hem o kapısı kattığı olsun. Toylar toygulana versin. Toylarda жалғашып жүрө берели, туугандар. Şu Asqatынан şu toyu жакшы өзүнүн ойлогон немелерине жетсин. Şu bala çakası менен тынч болсун. Toylar toygulana versin, дагы toygula versin. Eskine din olup gezdi, güzel gezdi. Şurada kalır mı diye? Aile keşke teyze kudret kuramaz. İki ay vermek. Yenim işte toyun kutlu olsun hem toyun olsun. Yıldır kutlu olsun. Olanlardan çok çiftlerim olsun, kızlı işte olsun. Şunday toylaracağız, köp köp böyle. Suday durmup bizim gemiler
Allah subhanahu ta'ala hükmünü oturağız. Allah şunca rızkı peşine özgür olsun. Allah sağ olsun. Allah'ın rızkısını cevat ağız. Şu sebep kılıp duruyor dostuzdan. Niyet kılıp aslat dostuzdan. Toyğulardan da şu toylar toyulmaz. Yeter kulağı jakşı kulaklardan olsun. Öyle kısıktan ama bol. Çavandeslerine Marat Çavandes, Ulan Çavandesler. İki çikeler erken gidesin de mi? Biz dua oturayak. Kalan dostlarımızla qanday maksat olsun Allah tileklerini yetkilsin. Amin. Amin. İnşallah Allah subhanahu ta'ala kıyamet günü dostlardan olayıq. Allah'ın bulduğu naklet жақсылықта olayıq. Sonra Allah'ın nimet fazıl kereminden şu qanday tilek maksat olsa jeteyik. Bulduğu naklet vakti olayıq. Doğrulasın yakında umra hacilerge hem şerik bolup barayıq inşallah. Allah kabul etsin. Başayaktan hem jarışayıq hem toydan jarışmayıq. Umra hacilerden jarışayıq dostlar. Allah kabul etsin. O bir barayla var biz. Oğlu Kırgız elinin namusun koruğun jigitlerden bolsun şu barıp gelgen dostlarga ıraçılık bildirебиz. Şunça gelip aktastык konusunda
Next'ten jaman көп vaqt salып көріп отады. 50 000 бергіле дедім. Өзің чачасың. Реклама шығарды. Шөле келдің ме? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі досымыздың тойына қош келіпсіздер. Аллах Таала шындай жақсы күндерді барымыздың башымызға нәсіп еткен болсын. Бұндай күн қайсы бір адамның тағдырына жазылған болса, Аллаға көп шүкір айтсын дейді. Қаншалық көп шүкір айта тұрған болса, Аллах Таала ошончолук көп көбөйтүп берет. Досубуздун жана Айшта өзүнүн өмүрүнө береке каалайбыз. Досубуздагы Айш менен ул кыздар менен бактылуу болсун. Аллах Таала бул дүйнөдө эмнени максат кылса, максатына жеткизсин. Бул кыздарына иман, хидаят берсин. Кыргызстан сыймыктана турган, Кыргызстанга кызмат кыла турган, дин исламга кызмат кылган жакшы ул кыздардан болсун. Бул дүйнөдө эч нерседен өкүнбөсүн. Аллах Таала түбөлүктү жаннатта дагы кадырын бийик кылган болсун. Кандай ой максатта ихсан кылган болсо, Аллах Таала ихсандарын кабыл кылсын. Эң бактылуулук бул Аллах Тааланын өкүмүн аткаруу. Кимде ким Аллахтын өкүмүн аткара турган болсо, анда ал түбөлүктү бактылуу болот дейт. Эгерде эркек киши динде болсо, аялы бактылуу болот дейт. Аялы динде болсо, эркек бактылуу болот дейт. Эркек болсо, бул кыздары бактылуу болот дейт. Бактылуулуктун баарын каалайбыз. Ушул жерде каалоолорду Аллах кылган болсун. Жана бардыгыбыз ушундай бир жакшы Şu baldarına toy olsam, iyime toy olsam deyip Allah bir kabul kıldı da dostumuzdur. Bu çoğu nimet. Her bir insan özü niyet kılat, maksat kılat, şu maksatına жетет turgan olsa, her bir adam vakti olur da, bir yerde kanca maşakat var, kanday gana çürkadı, kanday gana oldu. Bunda etkinde bu zamanda 3 adamga kancalık dastorkon çalıştığıyla kıyın bir hafta olsun. Yok, 3 adamda biriktirip, 3 elden dualayın, patalayın da otasın. Allah şu dualarını, tileklerini kabul kılsın. Şu baldarına birinciden imandı, gözünü süydüre turan baldardan olsun. Kanday bolsa da. Uşa için aytat, balanın çoğuyuğuna süyünme deydi, balanın turganına süyün deydi de dostum. Uşa için Ayşin hemen şu ömrüne berek versin birinciden. Uşaların dua tileviminin şu maksatla jetutasın da. Dostlarım, şu kanca dostlar bu şeyde çıkıp çöğüz, vardığız. Birinciden şu dostluğumuzda ahiretlik dostlardan kılsın. Ayşlar özgem, ömürlerine berek versin. İmanlı, hırslı baldardan terbiyalarını göstersin. Tilek maksatlarına jetsin. Ahiretten bu da kalasa kucaklaşıp bire turgan dostlardan kılsın. Baldırız dostlar olsa dostluk beken bolat deydi. Birincisinde ıntibak olsa beken bolat, ikincisinde oşanın başı birikse deydi, beken bolat, üçüncüsü tilekler bir bolsa deydi, beken bolat deydi. Allah kabul kılsın, erten kulağım, jakşı olsun dostum. Tilegi maksatına jeter dostum. Toyuңар құтты болсын. Қуаныштабыз. Ушул тойдун балдарында мыкты бир кыргыздын достор айткандай бычагасы сабылдарынан болсун. Үйүңөрдө ушундай жылуулук жарык болуп дайыма жакшылыктар болсун. Дастарханыңар даңга толсун, ашка толсун, үйүңөр бала толсун. Куттуктайбыз болсун, тойлоруңар той болсун. Жылдыз, тойуңар кут болсун. Ушунун Кутмандын өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Кандай жакшы тилектериңер болсо, Аллах Таала ушул баарын кабыл кылсын. Аяштар менен ушул Нуркутмандын келечекте үйнөлүү тою, бешик тойлорунда дагы баарыбыз чоң өткөргөнгө Аллах Таала өзү насип кылсын. Тоюңар той болсун. Жылдыз, Аскат, биз билгендей аябай үлгүлүү үй билесиңер биринчиден. Андан кийин Нуркутман уулубуз жолдор ачык болсун, келечеги кең болсун, ушул уулубуздун Айшата Айшинелери сыймыктанган кыргыздын кыраан эр жигиттеринен болсун. Ушул үйдө жалаң жакшылыктар, кубанычтар, тойлор болсуна тилектешпиз. Урматтуу той эле
бөлөп бүгүнкү ушул улууңа чоң той берип баарыбыз кандырып отуратасың, баарыбыздын башыбызды бириктирип ушул улуубуздун өмүрү узун, келечеги кең болсун, ар дайым ушул силердин кызматыңарды кылып сыйыңар тартуулап жүрө берсин. Дагы да көптөгөн тойлорду өткөргүлө, ушу бөлөм пешиңерге бар болсун, дагы да түңкөр болуп жүрө берсин. Тойлордун үстүндө жүрө баарыңарга ийгилик каалаймын. Тойду жакшы көңүлдө отурган. Таканын үстүндө жүргөн эки бука. Балдар билесиң. Аңгыз. Кала, тапшырып болду. Балдар мисалы? Болду. Сиз өтүрө алжам. Билла силе. Ha, билла. Денсаулык кетип турганда Ağrısın caynakçı olma İyi akşamda oyu kurganda Baylıktır sana dost oldum Birliktir sana dost oldum Dostluktur belli güzelim Daima seni hoş buldum Gündü istedim Ardayım adamlığa Ak yürük benim dostum Açılıp duran çocuklar Yardırak kaçak çağırırdım Elektriğe tavşırıldı Sana istedik gibi süt göçüş koydu anan geldi Ulan bayla Gelin başına biraz sıra koy Ya bulan bana şimdi. Şoğunu versin. O ne şöyle. Oldu, tartı. Ya tamam. Oldu. Gelin la bileğine kut olsun daha bir şey sırtga düşüp alan aylardan özün demelerini uyuşturayla. Gelin. Gel abi sırtga düşüp olsun. Bulsam yine şanı şanı Sana koyun şanı bul armanı Şaştım Müziğe başı Bana yine kısa Yıldan kısa Şaştım Müziğe başı Bana yine kısa Şaktın seni ayağım Kutuyu verip ağrıp gitti ayağım Ağaçlarım boğup gitti sağdım Kutuyu olsun Kara gözüm Aslında kalkın senin sözün Esterim Diki 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 diki
Thank you.